lambayan jaro watenyan ade dindamo saat lon intadu bandara. Karena alasan yang lain gata kirim ulua mungkin ngalon han si banding sampai ayahan gerela non rindu gerindah non merana karena cinta. Letak kenangan tak lalui dilema janji saling setia mesebab ulun hana sapuna le ayah gata lon genit hana menyodik mano-mano bahasa besikan tarah badan muka bekan harus di ayah sumpah setia di tanidhana mantong teguki kenangan saat indah lambayan jaro watenyan ade dindamo saat lon intadu bandara. Kirim ulua mungkin ngalon han si banding sampai ayahan gerela non rindu gerindah non merana karena cinta. Letak kenangan tak lalui dilema janji saling setia mesebab ulun hana sapuna le ayah gata lon genit hana menyodik mano-mano bahasa besikan tarah badan muka bekan harus di ayah sumpah setia di tanidhana mantong teguki kenangan saat indah lambayan jaro watenyan ade dindamo saat lon intadu bandara.